ATM viewer zo si na bon sawin ka hilim su kevin ATM ani ki bol khalo tu adinga mas sapen talk show tabang jang hi interview tabang jang hi a hi wanga ta san thu do lampang focus na dinga chi program ki gong in sia dinga ai hung la pi mas sapen mi zo si jang het su keo master Zhang Ross actor comedian ai het penu ama guest mas penang pang in mi zo si jo na ma hi comedian le actor an het ho in and kay ni hin spiritual connection ta san tu do lampanga relationship phata kan ai hon in ya ji mi tam ta ka tip tip lai ama guest mas spending ta san tu do la khau pi thei dinga om hi ka ki pa ma jingin zang channel an hong zen na chunga ki pa thu ka sein ATM viewer ho zo si le wanui pumpi het mi khat ni hi chun lai muna yung to khom non ai welcome not ta bai pi na sei no ma min sei mas spela jeng ki pa min ti nge mas penin tu la nang ta keu thia je ngam ka ti pen na pason tu la ATM viewer so ko ma ga sei num pen chia le ke hi nei het ma bangwin comedy lampang YouTube neu cha thil neu cha an ki bol ji hin ei he jong min nei hello jong min tin chlai ka la chun ja tu la hin zaum ta pathin thulama ngai sang ma yang tu lai tang lak ma jing pu so neu min tu la hi pathin thulam panga keu limited in e hin te min chang tu la he ke yang pathin thulang zilmi ang ka hi de pon he jong le nang ho doctrine I tabong ham ti lampang he tu la cheu dinga in somna tu la hung pang ka hi in de jong le thanom ta an ve ti vin channel jong hi ta sot ni ti vin na bana lol tin tin din jong pan la ti ve tia mas pe na ti na le sa ka kan nge he ka ti pa ki pa me jang mi tam ta jun comedian le actor an he hin na ai hin la ai ho hi pathin thwa ai ke holim jing mi tam ta pathin thwa kan ke holim pi sang na satan pathin pa na gut ma jeng dis ki chin ta ka mo in ya chu tu nya hi ATM channel hi pathin thu se na le pathin thu sak phung na ki mang jeng hi to ki na hi jlai mu na hi nang jong instrument khan anong pana nang jong na ta san na pen chu khat be sei do le dis ka tha no mai chi ya chu ka hin ko na in ahi mi manang hi I pictures ni ham ti chu hin ki sei mas pen jing ki pa min I piam na fake hi ke ho bung pen hi le Pentecostal UPC hin chule ta san lampang he le pathin khat ta sen chiting le kat baptisma ji su min chichu ai ke ho ta san okay mi tam ta hi Pentecostal church sa kon nang kan ke ho pi jingin ain la ke ho jom pi thempon ain la nangin iti hin u cha ta bang loi cha ta bangin nei ve in kin jong ka ve in pathin thui ke holim jingin ya chu thu man luta ta hi group mai ke hona nang ni sei do jingin na ya chu tu nya hi ATM channel hi pathin thu le ta san tu do la na sata ki hil na platform ai ya chu tu nya hi nanga ko na hi Pentecostal church belief pen hi tham khat be I tabang ham ti hedo thailang chu ka tu bai in ai le to chu tham khat na hin sei tan Pentecostal church hi iwati ngai le oneness pathin khat se Jesus Christa chu hi chu hi na ki hil naw thu pi pen ta san thu pi pen chu iwat na hi le hi ji Pentecostal church pen hi Christian hong sung la Christian denomination sung la dinga khat asim tha hiam ai lai le Pentecostal church ki ti atum mo nga religion mo ham chlai ka chu neu ka in sei ke le chan phan ti lai ka chu ta san an hi oneness ki ti ting le Pentecostal ho bung lo gam mi kam taum thobin na lai ka chu yong le lai mun ni Pentecostal ti hi North East Mizoram hi aumin na lai ka hen yong le thukin ta san dan chu thakhat ni in ki bang hin chi dan chi jong le ki vai hop dan ho bung ki vai hop dan le ho bung sum ki vai pu dan bang chi lai ka chum hin UPC che jong le Mizoram North East UPC aumin na ya chu lai ka chu ga chi san dawang chi bang he okay aso ta le chun Christian khat along sim thai mo mai ti pa chu hi chana ai ye tinga jang Pentecostal church hi ai ho nga ti dinga Christian mainline denomination sungla dinga hi iwat tinga le na sata ata san na tu dat loi pe na ka he hui mut ling le ai ro hui mut lon le lo pen na jong ka he thu pi pen khat church so hi na
ya chun nang zong hina pangking keng jing jin pathin tui kheu ting le hin kan pa cha ma mai ai ya chu alo thei lo nang hi pathin tui kheu lim te te de kan ti zu tu na kan su pulin ai le hi chi kan no de nei Pentecostals there are sets of belief the fundamental belief hi kavelele ala sets of book hi kai ko ma jong om di po in aje chu hoi lai ha mi tam ta ka thum le na ko ma pe ha ama le kha bu mo mong ai pi thei nom pon ai la online a ko ni na satan fundamental belief ka check in no hin na ta san dan hi vet ding ai le Christian ho to nga baptism ki tiong na pamwin Bible jong na pamwin communion service ki tiong na pamwin divine healing ki ti ho jong ki chen ta in na fundamental belief wa hin ki chen tan ki mon aban ta le vangam ki ti le meidil ki ti ho jong na pamwin aban ta le Jesus Christa pathin hi ham mi am ti ho jong ki chen tan hil chit na nei aban ta le Christian khat Pentecostal Christian khat hi do la kivan nan ki chei dan nu mai pasal ho jong na nei na aban ta le na doctrine wa dinga one of the most strongest belief le doctrine kha ane chu oneness God ki ti pen choi in ban ta le pau het lo tho ki to hai hang pya mi het choi amma spend ban sa le tin jang nang het dung zoi tan inbox la dung hi ta phone call la da ini ki ho to ki han chun amma spend a baptism chung chang hi ka vet na hi le x bung ni chang som thum la ge x bung ge chang som lo gup no ki ti vela ka na ha be so in Christian te alhang pi khana mi tam tan baptism apam dan hi iwet tingai le apa acha hagau thinga baptize san na chu ai in to hi nongo hin ipi ti mo nga baptism hi mi dang to ke bang thim lo be khana i ta banga na pong bem chi pai tam kha in sei chin ke la chin ke pa mi baptism chung chang hi yo hin apa cha chu le hagau thing hi baptism he kabol province su min hi jong le lai ka hi ti dinga he le lai ka pa cha hagau thing chu aki ho na ki dei lo hi pu hi jong le Matthew wa chun pakai ya sun che binang nam tin na se mi jo se yong ka se men pa cha chu le hagau thing min baptize ka bol tin se ju ho chu thu pe cha pe in aum po ek ti pon bible sunga o me na zong le hilai ka chu ho chu dinga ka pom lo ham hilai ka chu ithem tila hilai ka chu aki ho hi puin chi chu chang cha pai mangu agi dei lo hi puin jong la pa cha chu le thagau thing min chu jesu hi ti lampanga cho chu jesu आज ki bol hi jong le hilai ka Matthew no ho chi win lang tia mi zo se se ngwe se mo na ti a kon ha se ju ho ko pa ya sun hi cha kon ama ko thupi epi hin la achi de pu bin a hin la hi cha chun pa ya sun Jerusalem chu ni som nga ni to Canada ha do du thagau thing hung in tin thagau thing tha na ni ki won ting lew chi tiang je thagau win na pi dung zui wa chu thu na sei di u chi tiang le na to chu na pa ding u ti ya chu pakai ya sun sei ji ho chu thu na pi a tiang le sei ji ho chun Pentecost lai Jerusalem chu ni som nga ni nga lai ki tol wa lai chu ni som nga ni ngau tai na i ja chu nga phat wa chu Pentecost ni a chu khat pathin thagau thieng pathin thil bol the ne chu ahung kum pha na chu hi cha cha ma ho chun chon set ngai dam na dinga ji sumina da baptize bol pha na bol jawa chu Matthew ki sei pa sa nga hila ki sei pa chu khat adi hi jo chu hoi jo up he chi jo hi adi pen jo chu ki tia hi chi jo chu ki manga he ti pa chu chom lam ta ga sei he inge ke pa mi sei juiti ho chun jesu min bom baptize abole ti ji achu hi chu practical evidence pena ki moi achu jesu christian apa achal hagau thingtong le sei juiti action pena chu a sei na ta be a meaning pen chu aki he chi ne ti dan chna la do dan chu na ki pa me eles chi chung chang thwa chu kin hin nil ta ding heleng jang nang in jong a hil chi be dan na thei thau dem le ai jong le tunia chu alhang pia hi ta banga ki holim na pe na hi mi zo sin ama fe chung chang le mi yo sin hi chi te ni sta banga ta sni ti he thim thei na chi ga ki holim hin na sang ajang chung chang chu kin nang chu kai nil gut le le nei di point ki pa men at na ta san nan sei chu na din naw ke in ki pa me ai le chu baptism ana ta san na no hin ai le Pentecostal church in Bible hi sole authority infallible adi lom thelo ding hi che bau se hi e hob dinga pathin thu mo mong hitai ta na pom ham elo le Bible kalwala ta san the oma thu phon ham ipiap umai ta san the thoin de hi na kil na wa pangkham chiban ka ki na wen apang puen Bible hi
Bible hi pom ding Bible kalwala chu ki sei chu ke ho bung hin pom hi pu na aje chu Bible hi na diu le itam na diu ya chu ekil na diu jong Bible hin ke pon diu jong Bible hin chi ya chu Bible kalwala chu ki sei bang chu ep sep ki bol lo he okay ele jang chlai mo na chu tham khat na hin do bele tu la hi ila wa hin thila thu phuna hat ma jing Bible kalwala Bible ki hen lo Bible pathin chu Bible ki hen ei poi Bible kalwala na tong thei pathin ti movement kal religion movement tam taung ping loi hi chlai mun law ka nai le Pentecostal church na ho bung mi jong so hi cho kun tua nang ki hil na pen chu ata san lo ti da mi pi ti da nei dem Bible se ki na ding he ti pen hi amona he thiem loi dem pi ti da nei dem le jang hi lai ka hi sei dinga le mi Pentecost ho bung han lang akui ho bung jong le Bible kala hi ta san nei chi lo diu he ti hi mi jo si ama ta san dung ya Bible hi pom diu te mi jo si ho bung akil ding jong ka ta san na Pentecost ke se akil ding jong ka ta san pun ke bi se lang i se la koi jong le akil ding ka ta san jo ke hi jong le hi lai ka chu mi him hi lunggel tiam Bible jong ta san be se lo Bible ang kichi be set lo ho hi pathin tu hetum tal lo ho hi Bible adin na kichi lo ho hi apet nom pam pet nom pen hin ka gelin na Jesus ki hil na hong sum chun jong le ama ngai tu lung gela chi ho in ka ngai tu e chaw na okay ele jang Pentecostal church in communion service kiti agreement an thing ne no ko veizat na nei jom kum khana khat ve ka nei ju hi chu kui piti na bol wam le alhang pek it is an thing ne to hun adang i pp na bol thau man ordinances aza ipi na bol ko ne to kyang sop rong bol na okay ko ta Pentecostal church chun an thing ne to kyang sop jong na bol thau ti nai cha na chu ani ha kana chu bol tha chu hi de lo na tu na an thing chu ne ta le jing tha ham le kyang sop na rong bol na ham na ya chu ni ki on jong chu ka bol win ahin la communion service ai abona ka bol kop jiwa hin na solem ta ki bol he aphai chu ikiba na khwa jong ai in ai le Pentecostal church in kaza dana hi divine healing pathina ko nan mi su dam na ki tyong ki chen tan apamin chi amo fundamental belief a ki ji kha jang kan mu e ai la pathina ko na su dam na ki ti hi ultimate source of healing a hi da nang Pentecostal church na pamin ai le chu chi ba na jong doctor medical facility a ki jan na ho jong hi amon jong apam phatike chan accept he with ai le kan ja ki khat chu Pentecostal church a hin blood transfusion thisan hop ki tu hi a ki phal poi ti min chia ta ham nang het na Jehovah chu thisan hop ti Jehovah chu a ki phal lo ti Jehovah chu a ki sei pu Jehovah chu a ki sei ka hi a ki phal su ke Jehovah nang in het chin lo je ha ai lo ai le na church in a phal lo lam chun het pha lo je ai dam le ka het chin ne church in jong a phal chu na Jehovah chu okay ke pa min sinan sei chu kaniza azab ya kan sei hin na ai le Bible dong zui ta hin heaven and hell van gam le meidil ki ti ho jong hi Pentecostal church jong ki chen tan a he in itabang ane he nam van gam hoi la itabang hiding ham meidil hi itabang ham tun so na ka jing ding ham ai lo le just a temporary movement hiding ham chung chang neu chak nang ma he chin nan in sei ki la sing ki pa min ti Bible ken jong lai ka chu chen chang he hi jong la thong pi chen yang khat ga sei leng yo thu pun hil chin na meidil chung chang wan dam chung chang si sei na kun wan meidil ji tun so na ding pun ka bam ding hi ki na ki tun so nam lo ding tun so na lo ding hi en chi tiang chala wan gam jong hi lai ka ga sei chu ka he thiam te na ji pa ka sei khil mai ni na lai ka ki so na le dan nang ma fake chana ni he dan pa van gam chu iti ting le van gam ki pandeng ha mai tu ai athio lo si van gam ki lot pe ji ham tyo ta bang na sei thei chu lo chu hi ni he dan ni bang tu ai athio zo se he van gam ma ki chi pe he pu ti ting tu le mi thio hi ichi na muna ki wi na muna
ki na lai sana ki na lai hi chu sana ki na lai chu jing le mejil che ding hen lang wan dam che ding jong le khat dei no ya bo na ki na lai hi jong le hi chi mi chu ko kul hi lai den khat den ni lang pa chu ka het che ka sei che the lo ding ka sei dang ka ting na mi thieng na le mi thieng lo na lai ka chu lai ka chu ga sei dang ka ting na hi jong le ton sien lang mi ton pha no le koi ma chai wa na kal pun hi jong le Jesus Christ hong ki ni tieng le athio chang si ong chu athio le adam na lai ho chang si ong chu athio ong chu han kwa ko ne hong tho tin athiem thil pa bol chu thil pa bol dum duin tho tin thil si bol thil si bol dum duin tho tin chu tieng le wan lai zo la chu tieng le dan kwa ko na hong tho tin chu tieng le thu ten na munai chi khom di le ti chu lai ka chu ka ga si ha okay dan chu natta sandung zu ya chu mei dil jong tun so he point ti cho na okay van gam jong tua he athi ho ki lut pe na e pon I bon chawal hana ki chol he na ti cho na okay chi nang bible he theme dan ta na sei ham ai loi le chi Pentecostal church doctrine mo nge ki na ham chi he Israel ka he thu pon ri na thang lin sang hil chin na van gam chung cha mei dil chung cha ha le ka sim na tun jang ka koi he jong le ka vet lo wai le lung de lai am sa ke te lo sei lang aji ho to ka sei khil mai thi ya chana ilai ka pam pi ka cha ga si nge ke pa me a phai ai le jang Pentecostal church believe dung zu ya Jesus Christa iti pau hi ho dinga I hu ing pu I pa ka Jesus Christa hi Bible dung zui ta chi vet pi ngai le ama hi ami hi na jong kimon apathi ni na jong kim is a Pentecostal church in Christa hi 100% mi him a hi in 100% pathi na hi ti na pam theiwam chalai ka nang mu dan hin sei ki si ki pamin 100% mi him hi a 100% pathi ni jilai hi chi ke ho pom na di ta chu chi Jesus Christ ai na pathi ni na cham kim mi na cham kim chi chu hi ke ho pom dang na hi chin nang ho ding a strongest belief khat le na foundation to pi pe no khat nang so ya zo le kong chi thu zak na lai ding in ai la ban ga chi kit le Pentecostal church ka mudan ta hi modesty chung chang fundamental belief a ki su ai la modesty ki ti chu ki chei ki van dan ti dan in pasal lo hi itabang lampanga ipya pathin ho na lam dang pong lam dol momong le Christian nun la khandan momong a hi pasal nu me ki dan momong itabang na ki hel bam nang he chan dan chin sei ki le ki pamin nu me ki zep dan pasal ki zep dan ti van chu nu me chun pon ve ki bentin sangkhol ti sa ti ho mai a lo ding khop na sangkhol na nge to ding le pun lu chi chu hi jing pasal wang chu kames hi sa hi koi jong la phal lo hi hun sunga he di do ta chu kames le smart shoes to ka hi na ding le kot ki san jong ge ya nom le pastor le sol cha le den put kya pu ke oi kom na nei pi jong le nei sum suna a hoi dan ta in nei kham khama hoi dan ta ke chei na pa chu na hilai chi chu ka chi ti ai le nu mai tin koi sau de Daniel police ki bol ho eyebrows ki bol ho ai le asam color za ki bo cho hi ptm le cho hi ke ho hin ti ko so bung hin adi dol ta chu nu mai bil ba ki ba hen lang put jem ki ba hen lang chi ki ba hen lang i cho hi ka ke kon ka dei po kun ka pom po win na akiba khat le niang chu nan te hi jong le drop tin a dei lu chu na ti chan nu mai ki chei dan hi jong le over de da bil chol de da ki ba a ti ting le cho chu ki pom po na lipstick neo cha ran kin ma eyebrow neo cha kin ho wa chu aki sei thei pun cho wa chu na he cho lom chu ki kha pun ni jong la aki kha pian cho pi pian wang cho ki dei lu pe mai bil ba chol de da ki ba ding hi chol de da ki o ding hu in sunga chi ding ti ho hi ke ho ngai dan pom dan wang he pu okay ki pa me hi tabang changya ki hilna na neu chu kan pa chama ma jingin nang zali jong Pentecostal belief mi pi tam tan ang he chening ka ta sin ai chu tu like Christian dan dai very secular lai tan na ipi ha ei ma ki hi theida na na pathin holding ti hi mi tam ta chi pi ta chu Bible pi siam ti don gu ta lo na hi chila chu hi nge modesty chung chang Bible a hil pen chu i changei chun thu tan a principle chu
ai ni chun ga explain hi jong le ai na zui dan pan ta san pas nan sei chu ke pa min na ai le chlai hin chu chung chang hi oneness god chung chang hi tu hin ke dong mo mong tin khat le chi oneness chung chang mo mong khat le ke dong mo mong tin chi a phat sia ikibut na jong ai jing na a phat sia bun tu li kho na jong ai jing ke pa ma jing chi ai Pentecostal church hi mi dang i ke ho pi dan to ke bang ngai lo hi chong le na jong hi ka kin chat lo be tai chilam pangai na theology ne thu le jin na mo thu nei poi comedy movie na ga thwa na to le to khun na bang ji poi pathi tu nan sei da ta la ji ji no mo mo ngin ai le ke pa men ka sei bang chun tu nai nang ta san na mo mong chi phem di su ka do kun nei na mi pi yo sin ai ne ding pa chu ka dai bible hi ve ti ngai le bible ai father son and holy spirit apa acha hagau thing ki ti pathin thun avya bela sei ki mo hi chi na mo hin amma wa hi mi thuma na pom lo da no ham elule hi chu min hi mi khat se hi chi min thum chu achang sia ki hom khan le le na sei da no chi nang het dan tan khat pen sei ki le ki pa min apa cha hagau thing hi oneness doctrine upc na pom dan ta chu apa cha hagau thing hi chi thi ni ti chu 3 person helowin 1 person khat chi chu jesu a hi na na tho dan thum ki sei na ka pom bin na ke ho hin chi chu ba chum cha chum hagau thing chum ta sa chum helowin chi chu ta sa khat jesu hi chi chu na tho na lam pi thum ki sei na hi ti ke ho hin ka pom hi je lai ta na ai le jang jesu christa baptism achan pe na pa ogina chumbe amma hagau thinga chumbe ka jesu christa chumbe am peni piti next pen um chlai ka hi neu ka dinil chile chung ke pamin lai ka chu adin lai ka chu ga hil chen John baptisma cha jesu christa baptisma cha na hen tai vaku bang hagau thing ka ang kum than chi chu zo na dinga mel chi na a hi ti chana bible chen John bel chi dinga te khinan koi chu ham me pathian cha pa chu ti chu John chu na het the ne dinga cha ahung teng la leng ko wa chun vaku chu hung chun tin chi chu mel chi na hi chi chu chi pa chu hi tai ten baptize na bol he ki ti na chu na te khina cha bible se dung ga cha te khina nang chu puson neo chu ka het the ta lo chu koi pian cha mi so mo hung lang lang puson neo chu ne het the ne dinga chu vaku chu hung yin tin leng ko wa chu hung chu te chi ama chu puson neo hi ti chu ne het ni hi jang ros e ki ti le ti bang bang chu mi danga dinga hello wa johona dinga chu jesu christa mel chin dinga chu vaku banga thagau thi kum tha chi chun leng ko wa chu hi ti chu mesia hi ti chu na ama chun phot chit na het chit na nei pha na chu ama nge hi ya baptisma bola ama hen chi chu baptisma bol na chu thagau vaku banga hung chu thagau thieng to apa cha le thagau thieng ki ta thagau ki thieng ki ti pa ho a hi pui ti chu first naga hil chit ma sat phot hen tin na chi tiang chu la wana o ging khat ahung chu o ging khat ma he ka chapa de ta hen chunga hen kalung lai teng ye ti hi o ahung ging ta na he chu o hung ging chu jesu christian hoi lai abunga changa ga hai milin sei hoi lai mun ta taw na ama he ka chapa de ta ni ta mun izak veram ki sei chu na he chu jesu christian jesu christian na sei ju ko ma chi wana ko na o hung hi ke ya ding hi login no a ding hi ya an sei bi jona sei jo chi chu baptisma chana o hung chu pyam tile ama hi pathin chapa hi ti hi pathina ku na hung hi ti hi me ama hi pathin ya pathin chu mi hi ma hung me ya pathin chapa pathina ku na hung po do mo mong hi ti chu mel chi na ding le approve na dinga chu he chu proof angai ya chu he chu proof na dinga chu hi chu he chi o chu hung gi ngai na alo pi na nan li hu hi jesu christa atil bol the na lo pi na jesu christa an li hu hi he chu cha chu se jesu christa se jo ko man si o ke ya ding hi pun ho a ding hi ti chu ama ho chu he chit na ding amu chit na ding wa chu he chi o hi ke hi
วานากูนาหุงมองปะทินสปาจุกะฮีติมีหิมปะทินยะมีหิมาหุงจุกะฮีมองฮีติวานากูนาหุงกิสวมองฮีติ proof ni nga chu ama hoding zo chu hung hi ti hi ke ho pom dan hi in na je ku ta hi pata ata am lo pina nan de ku a is proof chu an body ti ke ho pom dan hi so okay ki pa me jang na ne het kham nan sei chu ki pa min chong le nang ta san le Pentecost ro ata san nan Jesus Christa baptism chung cha nan sei chu mi tam tan het ni ka ta sanin chi chu mi tam tan ama audition na di lo pa sa kilan de jing na jang ele tu la ya apa acha thagau thing in tu lai mainline Christian denomination no hin dispensationalism hoin ki chin tan sei jing pa khangmen cha pa khangmen thagau thing khangme ti ele hi chi pa khang cha pa khang thagau kham ele le ngai lut na khang ki to hi no hopom na ajong za kham ai chu oneness doctrine ading ayong choi ng poi mo khadomi pa cha pa khang cha khang thagau thing khang ki tin no ki ti do na lo pen ji ta chu se yong ki se ji ji ga ki se lo na pen chu bible history bible hin bet ye ngai le Jesus Christa pathin chu khat sia ka pom hi jawa ta thulung ya Jehovah pathin chu thulung Jesu hin ti hi ke ho pom hi ya chu thulung lu ya khang chu Israel te na puya hi ti khati mo si ma ta ram mang ta pe mi te na pu ho hi chi khang chu ke ho hin pa khang ka ti hin na ija chu ti lai chu pa khang ka ti chu pa khang chu pa khang to bible a umi ki ti pun sermon na oki a chu o a chu pa khang a chu hitin na tong hi ti khatin ten chapa kha Jesus Christa me himin hong pingin hitin na to tu hin ba na kalin tu thagau khang ngai lu khang hi in hiti hin ti sermon na voice pa chu kimang ji it's the bible a mong hiti khati ti a chu ki sei hi pu ina ti lai pa chu ga se chen hi enge bible a long ai gi po in nang mo han na ki na was nan sei hin na ke pa me nan sei chin so ai le pa khang iti pet wa khu jang pa khang iti pet wa khu pa cha pa thagau thing min thum na khu koi pen ro hong kilang ma sa pena bible a Genesis chapter 1 na pa ta pa ta thagau thing khanga ko pa min hong kilam ma sa pe min na pa min chu tia chu thulung lu ya old testament me na chi hale Jehovah chu thulung lu ya Jesu ya chu Jehovah chu to Jesu cha khat he jom le atilam ma sa ding tia le Jehovah chu pan koi ta lew kan Jesu chu chapan koi ta chapa min koi ta lew pa min chi kilam ma sa ti ji thulung lu ya nan chu pa khanga hi chapa ki ti mo mong loading chapa khang ki ti mo mai pa le thagau thing ki ti mo mong lo ri ti na danam jang chi dispensation na ki hom khan pen dung zu ya pa khang chapa khang thagau thing khang ki yon pa khanga chu chapa to thagau hi poi ki ti poi ka ti na ji chu Jesu chu pathin khat bo hem chi pathin khat chu leile wan sim tu pathin hi na ma kai sim pa pathin hin ma sa alpha le omega hi ki ho si ke ho ke bul phu na chi na chi chu pa khanga chu pa gin muna nga na to a chi chu khat chapa khanga chu chapa a na to a thagau khanga chu to thagau wan ngai lu khanga hi di chun akhang dung ju ya na to na lampi thuma chu na to hin hi chu pa khanga chu chapa thagau thing adu da poi ti chu ke ho pom da ni pu son lai ka chna ele jang pa khanga chu thagau le chapa lo ayai le Genesis chapter 1 na ku thagau sim tilin pathin wan leis in simin idi chun tui pi chunga chun pathin lagau thing anilam leng le ti ki sei ya chu kan no ni na ei piong le ke pa me chin an sei chu a hil chit dan khat chu nangin jong cho chun na hin het thei kha le tia chu kain do in pa khanga chu lagau ki ti mo loading chapa khanga chu pa le lagau ki ti mo loading a ti je wa chu Genesis chapter 1 al lagau hung masapen abana Genesis chapter 6 sa jong lagau masapen na ki sei kit ya chna ka ga do me nei in a phae na nan sei na ta san na iti a hi ta nan sei chu ki pamen ita banga mi hang san hoi ki dei he tu la ya khang tha na committee se se ho bui pi di hello pathin thwa hi tai ki lo thing ji ngai na jang a pha ma ji ni ele jang
kan do kit num chu oneness chung jang thu chu ga lu be kit le to chu Jesus Christ e mazo sia hi na tia pa khanga jong cha pa khanga jong thagaw khanga bon cha Jesus Christ e le every bung get no koi ga sim kit dinga hi le chu ding la John bung som na se yo sim tinga le Jesus ke le kapa ti wa ve la physically distinct person as saying chu ding la Hebrew bung get no koi sim kit dinga hi le ka vana khut asa lo pathin mun thinga e hoding thiem puchung nei ve tia chu ding dal Krista chu e hoding in pa khut zit lama lal to na thing atoe ti ho ma sei jinga hi cho ta mong khoi piti na ho he da na hi piti na he na hil chin jom cho hi jam yes ke pau men ka he kham khamin en sing ka ting giltam ta na hin pu do de ka ti nai lo pi jo yong la Bible la ki sun khat khat pa chu nang man itapanga itapang faith no hi ipiti relate na ki bolam ti pa sa ka do nei bok cha helai Jesus Christa he pathian hi ke ho hen mu thei lo pathian sagau hi chi sagau tu ta sa ne ya hunga hi ti ke ho pom da ni na ke ja chu Jesus Christa hi apathian hi na hungin ka gel pu mi hem cham kim mi hem ting se na tu na he nang le ke banga he lungel gen the na ha sa na i mazo si ne ya hi mi hem cham kim se na hunga hi na hi chi lai ka ya chu khat hi chi lai ka ta ja chu ke ho hin Jesus Christa ne kapa ti lai jong hin na an se ji in ko me je Hebrew sun ho ko ga ba na le chapang ho chu ta sa le ti sen sang a hi vin hi chi bang a chu ama chu tha sa pe le ti sen chu hung chang he ti in le khat Hebrew ji chu na sei ji ne na the same chu le Hebrew ji chu gen thi ha sana tu lai ten ha sana gen thi a ko na hu do thi pa patun ko ma chin at taw we ti ma sei ti nin na chu lai ka chi ve na le Jesus Christ hin apathian hi na hung he pun mi him cham kim hi na hung ja chu mi him cham kim hi na hung ja chu ta sa e ho lungel gen thi ha sa ti mi ki do now in sakai hi ama no het su ke ni hi chong tu jong tu in hi cha tu kill ball thei ta cha lo pi na da lo pi lo ta mi him banga hung ja chu pan pi ngai tu pan pi nei pan pi ngai sa pathin ni ya hung kum la hi a chu ama he tau ji a mi thilunga ting le khat ting le hin ko hi tia hi ho banga gen thi ha sana he hi ja tu ita chu ka ami him hin a chu tau ji a thum ji hi ti ke ho ki hil dan hi je chu okay ga be ne ga sei be tilan seo to pathian jet lama atawe ti chuna jet lam ti ke ho hin pathian jet lam ta tan ka yel povin ke hil na de ma pathian jet lam ke te pathian lo pi na ki sei nan ka gel vin ja chu pathian jet lam hi ni Jesus Christ he po nin ama he zo ting le bana pathian jet la lo pi na to tinga hi le hi ke ho sei na hi ke ho ki hil dan jet lam ki di pathian in jet ve nei pu in pathian chu mu thei lo pathian tagaw hi in ja chu jet lam ki ti ting le Bible chun chi chu lo pi na atha na thil bol thei na ki sei na hi na ja chu lo pi na lal to na cha to ting le ti na en ke hon chi lai ka ba chu ka law ve okay ke pa me zang na sata ipia very deep full meaningful ta non explains of him na ko na chu UPC te Pentecostal Church on I cho ta bang zo iti ta sanam ti mi tam ta an heading ai mi tam ta kan do no ka keu pi no mai in ain la koi ma chan opportunity ap point tu nya nang brave ta hang san ta lai mana nang kal son kai sana ka ki pa ma ji ngai hi ta ji ta san na share ngam ngai cho le chalai mana chun outside topic khat nan dong la Pentecostal Church ki ti hi haubung di pen mo mo na ta san ngam lo le ep haubung di pen hi jong le ni da hi ta san dung zia khat na thei ta ki hading me ta Pentecostal tribe be na hi ham lo la hang san ta sei zui tin ka sa ku la ka ta ta san pen kyon ka mu chinu Krista nung zui na ding lampi di ta hi ati da nga chu Pentecostal Church hi adi pen mo mo na na tu chai tam he nge ke yo haubung to nen do la UPC ki ti kan mo kanatin aho in zo he
jong kan vet lo hin IUP so to hin ka palien chanu han ka bot singa ina man jin pathin tu sen hele pathin tu hin kan kin yel ji UP si ken upo ki to min sei sei bang kyong kan sei so ke dan na upo ki som thil bob adu da kan sei ngin hu in jong khat we jong kan a hin la pathin tu kan ve na ne ka hung chi deu phan an pathin tu kan ve na le hi chi ho bung he di ka sa en chi ting sa na lai ta chu pathin khat hi to ama min jala chon sit ngai dam da baptisma an chan hi chi di ka sa mo mongin ilai ka ke ma ngai dan la ka mu chin mo nga chu ilai ka he hi chi pathin khat mo hi ti ka proof ka kai khat ja chu ama ho bunga ni dang lai chu KBC ka ni in ke yong neu kai then ban ka kulipu a ka no ji in le ka the man le ka na sim ji na la pania la hila KBC ka na gum chu ma wa eng le jong le ka hung che le UPC kan i ka tan na ka hen mu do ta je chu Hebrew bunga changski ho ve ka ga le ama chu nu le pa nei lo gui tha nei lo hung pin de le hung pin do na jong nei lo a hen abul akipat ne le atiana sein na aje chu ama chu pathin cha pa ki si mi ti in Hebrew bunga changski na cha ga ve na le ita chu ke chi ta se ya chu ga ve atil chun thu umin thu chu pathin to min ti ho khoi ga ve na le thu chu ta sa pe hung ila wa hung la tai ti ho ga ge na le ga ve na le UPC drop jin chi dan akinga dan ka ke ve na le det ka sa pa na he chi UPC ai na kana lu ne ke chuna ai le zang adi pen mo a hitai ta sna ta sanai ta na tu ai ta aku ta UPC lo ho chu suk cha jing lo ding adi lo top jing ni nga chu gel na ti na hi ta lo di ham na chu na nga ding chu he lai ka chu me koi ma cha ho bung ka sei sial nom pun koi ma cha ho bung ka dem nom pun sei sit thu hi lo vin pa pen chu sei sit thu hi lo vin na nang ma all believe dung zui ta chu thil om thading pa chu ga do nei chu me ta snang ta san na ne nu ta san na chu na chi pe kam ka chi pi ngam hin jong le esi pathian thu hi ke chu midang chu wan kam kai lo ding kam utai ka ti chu hi de hi jong le ka pathian thu pom le ka pathian thu bible chang kinga ne kinga ana thei ta nam ti hin phalla alu cho teng lew ke ji ka hin ne ngai khai tu bang wa kun bible hin khai tu ji tin pathian thu a hin kinga na ta hin nam ti pa hin ivet tu ne diu le khai tu ne diu chu pathian thu hin line hol ji le hin ilaya pa chu na ho chun wangam na kai lo du tai ti chu ka ti nom pun so na doctrine na kinga na pa chu kinga na ta bible chang chu din ta the nam ti hi phalla chu bible hin mang hi tim khai to ji ti ti wang ka sei do no min na amen adi a principle cha di the nang in church di ta na muham kin ka muham ti pa wang choi le another case ai ta ai la a principle di ta chu ta holding na ti pa wang cha di in wele tilkhat nan dong kin ngezang bible la early church Pentecostal church ho kham to first century Pentecostal Christian ho to tu nya nang ho Pentecostal Christian ho hi akibang mong na dam ti chu hangsan tan hin don but kit do khan akibang ye katin na ji akibang nge katin na ji sina ama ho che Pentecost ni ho bung hi hung ki put do hung hi esa se ju te ho chun chanchin pa ke pa ne thu pa hi ahil sang u ji pyam tile chanchin gospel chu I pyam tiale Jesu na thi in atho ki tai hi chi chu chanchin pa ke pa na thu pa cha ahil sang le wa chi ting le hi chi Jesu ta sana Jesu chu thi in tho ki tai ti ta sana ho chu ama mina chon sit ngai dam na baptisma ane ji na hi chi chon sit baptisma chu nitin chon sit na pa hi pu in nitin chon sit na pa to na ipu adam chon sit na hi chon sit hi ni ine je chu chon sit na adam chon sit na to nitin chon sit na chon sit hi ni je ka chi chu inu ai sunga pa na chon sit bol hi jong lan chon sit na ni jing sa mi ma ki hi chi chon sit na chu Jesu na so ma he angai din hi ja chu se ju ma sa hon jong Pentecost nya se ju ho jong chun Jesu min hi Jesu cha chin atho ki tai ti ho ta sen ho cho ama mina chon sit ngai dam na baptisma he abol jiu hin na ga be na cornela te insungong cha ga be na le
amang chu sipai jalam kai kan ai wanga chang noi hun sit de pathin ko ma ta wa thin pi na bolo chu pathin kong pathin na san so ke thung so ke chu ai wanga cham kim zo lo chu ai wanga chu cham kim zo lo ja kai wan ti so la ama chu jesu mina baptize bol sa kina thagau thing changai chu na mang chu chu ti a ve na le thil pe pathin ko ma ai taw na thu no yong hi taw dam thein na ni ti win pathin na ko nin thil phata ta dong jong le hen nanga chon sit no pa chu ama mina na so thing lo wa le chon sit ngai dam na chu thing zo poi ti ke ho pom dan ni chong le hi chi se ju ma son ne hi le chu kyo jong tu na he kanam kama son jing he ti ka sei do no mi ne a ki hi na wa ong poi ti lai ka sei do no mi a phai zang hang san ta nan no ki pa ma jing ai le Pentecostal biblical Pentecostal Christian ho chun ipini khone ni owam ai lo tu chunga modern Pentecostal church nong ho hi ipini khone ni owam le jang chlai ka joga bein sei ki da jing ki pa men te hilai ka he kion ka ga se hilai ka chuni ko chung chang ya le sabat chung chang ya le jesu krista hung pin a hian hung pin a ko sa thi ka chung chen si ju ho le pi ho long le ama jesu krista sabat ni mi him hi dan no ya hung pin chu sabat chu ani te na an sabat ni chu yo hin di ta ka sei sel pu jesu ka sei sabat ni hong ka sei sel pu win jesu sabat chu nuk le ni se pu hi long le kyo ga pom dan mong chu le hu hing na thulung tha hu hing na dinga bang hi ni khu in a su boy pu win ni khu hi ta pun ni khu chu e pi ki mang jong le chin hu hing na lam pi a block ta pun hu hing na dinga e ki piu chu chon sit ngai dam min chu jesu min hi tiang jesu mina jesu thi lim bangai chi wa tho lim bangai tho wa ikop dina baptisma hen ti chon sit ngai dam ta kin khu tha lam pi ni tina pathin de ya hin pu man pa chun ti chu hu hin na chamkin apu e ti lai pa chu ke ho si ra okay dan chu hinge ni khu chung chang wang ka ke bang po we na ti nai dan chu na jang ni khu chung chang ti chu sei ju ho hin jesu krista thi thi zo wa he ke kin na sabat chung chang he sabat ni ding du da ti hi ana sei ana kizil nahi sei ju ho hen ana ta pu he chi a chu na ke ho chu ni khu a he ni khu thu hin wan gam lam pi a block pun ati hi ke ho pan sat nai ni khu chu ipi ni khu dong la pati na da ni khu hin ti pa chna Monday le Tuesday le Wednesday le nom pan hi ni khu a chu pachin a ke ho tu ni lai pa chu ele jang biblical Pentecostal Christian ho le tu lai modern Pentecostal Christian ho ne le cha tu le ni ke bang mo na di wem le ne le cha dol hi ti ho so cha ho chun ne zo chi chu ne ti ta hi jong le ti nge ki thoi na sa hem lang a lo ki tan lo hen lang ting le succession wang chu ne phal hi poi ti chu genter ho la chu thuan pi u hin na ti so wang chu thas ti sa ti thun ti ho succession ti ho na sa ka pi ga ki ti da ka sei ti min a thi kam ti da chi ting le ki thoi na sa ti ho wang he en ki ne wang ka ne po we cho okay ne ka ne po na ka sei kel de a chi thun wang chi san wang chi thun wang mi ane tamena hi chulai ka wa ken ka pom pun ken tu chung Christmas a cho chi san se ka bu la ka loi hon i tak lai ka chna ken bible ka pu mo bang ka dei mo mong chna ho lok thin ne ai ne lo pa ke ma pa chna pa thin ne hin ti chin bol lo di chi san wang ka ne phali pun sa wang ni le de phali ka ti achun ta le chun biblical Pentecostal Christian early church ho le tu lai modern Pentecostal church ho chi veting ai le kitchen ta awang chu kitchen ta awang chu na sei ngam lo wang chu ne le don hian lang ni khu tu dol hian lang chuding ta le gospel ki pan tu pha an main ani focus pe nu hian lang chuding ta le ning nung lama kitchen ta prophecy chung chang sei yu te ni focus ho awang chu ibat na hi le wang chu nain sei na chun nyaw cha ki hi na wang dan chun sei cha hi yong na chun ki chiwang cha kamat do khat min na ipi lagi pa me chan gya hang san ta nan sei cho phama ma jingin ka sei banga chu ipi ham na faith
ipiam na tasan mi makhat niya na ng Christian khat agi yela Krista nung zui na hita na chun tasan na nei hi china tasan na pa chun na share ng minam ti ya chu tu na lai mu na ke hui na sam exam sang ka tilele sorry apaye ki pa ma ma jingin aye chu hi ta banga hi ke holim nga hin na jang tu lai Christian tam ta hi pathin thu chu pastor evangelist hoding dan bo koi na chi chu hi lo mitin hin pathin thu hi hin piwa ine piwa i hin ngai na ti long ya chu tu nya yo nang jong na phat nei chu suna pathin thu na in sei thei jo ka ve tin ke pa ma ma jing ji ya chu master jang ro si khat be kai do te ngai kan ti na tu ni la nan explain ong zo hoi the ma ma in na ta san na chu halloween on poi ti pa chu ka mu na chu ka hin sei chu le one of the strongest characteristic of United Pentecostal Church sinan dong kating hi chu glossal lia kiti pau hello tho kiti yai hi chi wat na le hin Pentecostal Church sa dinga character to be pen khada in Bible hi bet dinga le kil tam ta evidence tam ta hi hoi lai ko na hung kila do ham ti chat wang hi kin long ka mu zo pon hoi lai ta hi nong hoin pau hello kiti pa hi banga kal liuding window age khai liuding ai lo le rap song ball liu ta banga na jang za na thei liu khop dinga hi cho ta bang chan ya hi glossal lia hi na la theu ham ti pa chu hil chi le chim ke pa min te khat ve hang san tan seo ki cha diom hi pau hello ti na pau hello ti hi sagau thil pi sagau wa ko na don hi te ho het anga yin ti hin te he je chu Jesu Kristan Nikodema ta ke wa chu tuile thaka wa na pin tha lo wan kam na kai lo di na je chu tuile thaka wa chu tuya chu baptisma me na bol ta le thaka wa pin tha ngai ki nin ti ya chu pin tha ngai ki ja chu mi ba nga kal ho adu da ho chu thaka wa chu a phalo yang tamin te ti ama spen ga sei ma spen lang ama spen ga sei pe sim lai ta wa he thang len sang long sei tan antim dai da thagau phau thagau pu khat mi khat chunga hung kana ji jong chu taw na manga no ano do thega je chama chu ji sumina na khat apet pe na chu jan khang tap lai ka chu baptisma bol le apet pe na thagau bu pa chu po do chu thil hi ata am la pe me ti plai pa he ga he ni anga yang ka sen chi ting la se ga si ma te chi le so cha pol ko ren mi te he nga bung som le ni na he ga na le ngai lu na chu nung del lang thagau thil pi chu pon pan tin se ki ni na tena pau hello ti hi pau chum dang khat thwa tu se chu mi za se hello bin pathian to ma ke ka thu ki thu na thu ki se ti chu na so cha bu first rin bung som le di na tu se ale mi za se hello pathian za se do hi je chu ama chun ama chu koi man he pi pu ti chu hi jong la pathian to e ma ka ki ho na pau hello na pa chu pau hello Bible pau hello ki ti na pau hello hi jing lei se chunga thu Korea te pau Chinese te pau English te pau Mei te pau du da ho lei se na pau mo hi Bible chi pau hello ti pun pau hello ti na pau hello so hi jing hi ja chu chu ho pau chum tho do the no ho hi chu hi so sa pol chun ya cho na chan the na so pon pan ati in ha pa je chu hi chi pau hello chu na ni khana le na se ya le min he hi yong mi tin pa chu me la ho bung tin pa chu mi yong nang to pathin ka na ke na hi chu pathin chun nang chu na sim pha gi hi ya a se chu na sim su pya le hi chi ya chu pau hello he kyo hin ka ha pathina ko na ama hin cho na chan the ni taw bin ha pon pan taw nan thu mu ti jin hi cho hi adi lo pa cha azat ding pa cha ka bol ngam hi in chiting le ama chu di mo ti ke bo ma hi zo le hi cho don the ni ding ai pathin ko ma thu ma adona he don tho ngai in katin aje chu taw na eman ting le amen hallelujah ti ke kinan tuin nang no amen hallelujah na ti no ma na ti kyam ka ti no ma ka ti zu don mu na amen hallelujah ti ai wa pathin thil bol the na lung sunga nan to ting le na lei control na pa chun amen hallelujah na hin ti do sa pa chun pathina ko na lu thil bol the na hung do pa chun hi chu sagau pau het lu momong tho ding ti ne pun ei ma cham hi luwa ei ma lungu na ko ni luwa pathina ko na ek amen hallelujah pathin lu pi ni ti le jong le ei ma ko ni luwa na
principal ki hon lai pa ka sei now aje chu so cha pulang pau he lo ti on ha a cho don ti ding in ha pan pangun taw na thu mun ti ai bi cho hi adona don to pathina ku na he angai in ka se ti ja chu hilai ka he pau he lo ti pa he wang he le se pau hi pu pathin ap pau he lo ap pa chi chu pau he lo ti pham ti chu ka sei chin ti thi pu ni long le he lo pa chu hi long le alle do the ne ding jong taw nan thu man ti ki ni sol cha pu le do the ding in min le first question som la li la sung la hi si mai na jang angai ho ni chi pau he lo chu ibi ki seinam te he lo ai ri chu pan na bai he ti pe ni sol cha polin cho chung chang poi pi ti na la ki bam he chi to achun ka sei tan pau he lo ki thi pathin to ma ke ka ne jong la ho bung sa min pau he lo thu sei te le ho bung ni ti ten he lo i pi phat chum nam atin na ya jung sol cha polin ga sim ka le chu ti hi je chun na bon chao chun pau he lo in pau leo chun ka lung he ti ki che sol cha pol chun na ye chu mi khan nang tu pau he lo sein lang ken ka he ta lo ki nga pachum lo nang nga bo pachum ya ep kan ham ti chu ti ja chu na bon chun pau he lo chun pau leo chun na bon ma chun khan to sa di na ki sim ta di ti chu sol cha pol se ki che na lai ka chu ya tu pau he lo wa mi ka tu se sa na bon jo se sei la ka lung hi ti na lai che na ga ti chu lai ka ya chu mi ka de se ya he lo tab da kan na lo ya tu na bon chun sei zo leo chun ka lung hi ti ki che na sol cha pol ya ti so ha po ti ele sang hi chi pau he lo hi ko ha ma he no ai chu no ai chu ho ta nga exercise ball pen no ho ni hi chi pau he lo thua thu se hoi ko ha ma he the ya tu ai pau he lo thoi he the le do tu tu amin ka ai min na amin ga hel ama chun ki khop nawa hongin ama chu khat bi kamu na le hin yo ka pastor pa ma hen vai nang tiam thok ni chi chu tu se yam la pau he lo wa ta ga tu se da ama chan alle aji inna chu tiang le ina ai zo lama pau he lo wa alaya lam ko la mi nin pau he lo thu se ya mi ni mi khan pau he lo wa pa wa ni thumin ki tu chet chana le chu ki jil ti le lo bin pau he lo chu mi khat pau chu pau he lo wa se chu mi thum chu ki tu chet chana le chu ne thi ma puson tu na nang nan se to ken kan se ni ki tu chet chana se chu na ma ka cha chu je chu e choi mi zo sin adem chu ka koi mo lo pi a je sa to khan lo ni ma a he lo ya chu sagau thil ki ti hi e chi pau he lo pathina ko na thil ki ti ni adem yong he ka oi mo lo kon ka he no sa ka te ma ka dem he chu ko ko chom sagau bu ko na ti chu yong la atta a tong ho hin ka ti le he chi ni ka mu alo thei lo chu za faith khat na fundamental belief khat ai lo le pi ha doctrine kha ichi pi chu in min den ke gu jong le adem khat chum te hin na mi choi thu ha te ngai in ai le tua nu hon na lam liu na ki pe liu ho ngai sol ta tio lo num dan ham za nang bible het sin do lai sol cha pul ka ti na ke pentecost ni hang dong san pero ka min zu kham hi sa wina zu kham chu i te banga umam ti chu i het ning ka ta asanin zu kham chu lai cha lai le di jim pi lai ta ko zu kham de ha ti wina aje chaum chen se le ta gao thieng chang ho zu kham hi sa o chu na chu pentecost na hang zu kham hi sa le pitalin okay zu pi lai lai ta kun zu don de ham ta sermon bol ta chu pital chen na sermon bol ta zu kham chi ta bang ham ti chuพี่บงลาน้ำมูสิไม่ทีที่บางที่บางจะยิ่งจะดีจุก็เห็นดีนายจังเลยจุคำบางทีเลยจุคำบางจะมีอย่างจุดิ่งสกาวที่จันทิงเลยที่ถึงดิ่งจุก็ฮิซับโดที่ยินน่ะกันลงเวลาคนเวลาตาจุที่บางคนทวินที่ปัดแต่จุอาเมนฮัลโหลที่มีมีกิสินาดินที่มีมีว่ากิจอมยังดีจุบุษนให้บางสกาวที่จุนรุ่งสว่างที่สกาวที่จุนปัทเทียนทุตาจนะปุ่ยลุดิ่งที่กิจนะที่จิสกาวที่จุนปัทเทียนทุดงจุยทุเสปัทเทียนทุดงจุยนาโตกิโลเลยที่จิสกาว reject ที่บอลกิจบุษนเนี่ยเลยที่จิสกาวตรงนี้เลยปัทเทียนทุตาจนะปุ่ยลุดิ่งที่บ้านจุif pathin lagaw chun pathin thil bol theina chun pathin tu ta ei puilu diu pathin tu ta lawa bible ko khela ei pi tu tin daw fit he ki ta chu chu na ichi lai kai on tin mai
ไปเลยzang salvation iti hu hina kiti pen hi Christian dang ho to na pom dan ki bangha ai lo le Pentecostal church in salvation a pom dan hi za chumble mo mo itabang na pom umang salvation hu hina hina ki ho pom dan iti leo kan ning sin bin asot jang ne ga he thi mi lang na ko lo sai ta aji chu ki ho hu hina pom dan hi ti aji chu rum bunga chang som le ni si mai le mi khat jen van nu chon si du tai chon si jan thi nan vai hom tai ti chu rum bunga chang som le ni chung nu chu na ji mi khat je adama ti chu adama su khel banga su khel jo lo ho jo se chunga jong thi nan vai hom ma chon si nan vai hom ta chana pusan hi chu chon si nan vai hom ta chu pathinin ipitiam tile hi chi chon se su thengni nga cha lampi an hon ki chu lampi bong thisan ham bong thisan ki thoi nam gan thisana an hoi ki chu na hi chi gan thisan chun hi chi chon se chu asu theng zo lo angai dam zo lo ti chu pathinin an mu ta chu adei ta lo ja chu hi chi chu hebrew bung som changli na chu ve na le bong chal ke cha thisan chu chon se su be hoi a hi lo hi ti chu na cha chu chu krista chu thisan nge ya hi ama thisan nge ya hi chon se su be ding anu ta ja chu ama hi pathin thulung luya jehova pathin nge chu ta samuel pu a hebrewa zwa ka sei banga chu chapang ho ta sa thisan pe chang ti banga ama hung changa ta sa hung pha na chu hi thisan nei lo pathin thu thisan na ke si ma me ri oi sunga thagaw ba hung lu na ta sa an su do ai chu na ta sa an su do ya tu hi chi ya tu hi chi chon se na patinin ei ngai lu dan alo pi dan ni awan ti te hu talowa abraham chi kha te nang le ke e hu do cho patin thu hi na lo pi ai su pusan paten ngai to le chen awan ti te hu te satan ho wa na ku na an chu tha ho chu hu hing na dam pi sim pi talowa ama ho pan hu talowa nang le ke abraham chi la abraham ku na chi la te chu kha e kha cho ama ho chu a hu zo dinga patin hu ngai chu na a hu pha na chu pathini dei ngai lu dan lu pi chi hung pha na chu cross a thisana thulun ta an sim ta chu thisana thulun sa ama san nge ya chon si chu so la dinga thisana an pia hi chi thisana chun hi chi sitan chun chon set automatic a so khai hinga lo chu hi chi automatic a so na hi lo ja chu hi cha kon thisana san na chon set na ho tat do dinga chi thisana sat na cross a hung cha cross a ko na hung tha achi a phuma ma tho do zo dinga ba ko na thupe Pentecost na hung tung pa hu hing na pa chun hi thupe pa chun chon set ni Abraham chon set Adam chon set na chun nang le ke amina chon set su be na so ke ngai hi salvation hu hing lam pya ke hon pi king ta ka pom naw chi chu hi a je chu ye chu ga ngai to le pathin hi chi Adam chon set na David de leng David chun kanu oi sunga pana chon sang ping do ki ti chuna je chu tun thil pha ania wa kunin thil sem chang bol ka lo chon sem bol ka do mi ang thang ti ko mi ne yong gu ka lo ka chun pathin ka ta se ne ti taw le wan gam kai yeng ti di lo chu puson hi chi apului ba chon sit na pa chu jisu me na asu mit ngai chu asu mit lo wa hele chon sit na chun hi chi chun wan gam kai sa lo di ti ki ho mu da ne ki ho ru da ne na Isa chu Isi Jesu Kristan bong tisan na gan tisan na su ting hoi zo hilo chon sit na chu atisan nye ya rosa tan na hung to thupi chu ipyam tia le kam ama nye ama zo asia te nihem chapa chu tin ni thum le tho tin Jerusalem ki pana chon sit su be na thu kin wang le di Jesu no na sei chu Jesu chon sit su be na thu Jerusalem ki wang le di ti chu ipinyang dungam te Pentecost na hung dunga Pentecost na chu Jesu me na baptism na bo chu mi tam tanaga se kila Pentecost na Jesu min ki ko juda te adinga bo juda ten hele wa Jesu Christ tha ya ma ho dinga ho ki se hi mi tam tan opom ki chu juda te ading se sa hu hi talo ko hile ama ta sen chan dinga chu ama hi ki pi a hu na kol lang me te lang Korea te negro du da he na ko hile ama ve ama ta sen dinga chu Jesu Christ ta cross a hu thi ya chu ding la thupi an ne ya chu judate ading bo hilogin ko hil ama ta sana ama muchin te chun a chon se no mina ke sok la ti ting chule ama hin khutha aman diu pa chu hi chi chu ke hi chi chu hu ing na cham kim he ti ke ho pom dan
อภัยเก็บปาเมจังพัตเกจันนตะสนันเฮอินไอเละอัจเจนลังปังมโนธิมิตินกันบอกคิดนมจูจอนสิดีอีพิฮัม definition in pitim the bible dung zui ta in pentecostal church believe dung zui le bible say dung zui ta ai jон si di piam ti hi na in sei theidam khat ve jон set ki ti pathen tu pi ki ti jon set ni na jon set pathen tu pi ni pathen tu pi ni lo ki ti jon set ni na nga cha pathen tu pi ni lo chu jon set hi ya cha adam le evi chun pathen tu pi ni ta lo ja theiga cha ni ta ja jon si an jon si ni ta cha na no do ani ta cha na son hi chi tu pi chun ni ta lo ja jon si na no do hi ta ya chu hi chi jon si na chun adam min theiga ne hi adam ne bang theiga ga ne hi jong le hi chi jo si ding jon si na chun si nan vai hom ta ya chu hi chi jon si na chu jesu ki kan thulun ke te na tha achi sana ke te na ta am sin hi chi amin pi a hu amin pi hi chi isai thiam ga win jong thiam ga hom jong zo sin na sei ti le ka Zion na dan thung pon Jerusalem pakai thu sei ki lang de ta Zechariah in jong a chon sin naw ki sop thing dinga tuina khat hong la de ta Zechariah thiam ga na se science thiam ga na se thiam ga ho zo sin na sei hi chi chon sin naw ki sop thing a tuina hong do dingi ti chu pen ko na kunga ka Zion na dan thung pon Jerusalem pakai thu sei po dingi ti yong chu isai thiam ga se yong chu pen ko ni se na ya hi chi Zion na hung po dan thu hi chi Zion na dan thu hung po pathen thu sei hung po pa chu si tu pi pa chu init ngayin hi chi tu pi ni pa chu Jesu mina baptisma ko ile ama ata sana baptisma chang chu su san te ta san lo chu ti mo chang ding ti hi tu pi e ti ke on pom dan chu son te lo chi tu pi ni lo si chu chon si na me di lu di ti ke ho proof that ne apa e za ke pa me first one bang thum chang li na chun ko hi le a chon sia cho dan thu su ke hi dan thu su ke ma chon si ki ti suna pom na suna apa e ke pa mi suna pom ma hi le ipiti no hon chi pen na ki la ham chi su nong ho ipi ha understanding nan chombe chong ki tan tim hi chi direction nu ya chu sin definition pa chu chi pen chu i het wa la chun alam pp hum nan din mabana jong kil dan hum nom nan tin apale enge za ki pa ma jinge tu ni na ta san ho i chen ta mi dang banga ke religious mi ke poi ke ta san tu dol ki to ka bui poi ti ho mai ta bang hilo hila na ta san nai phem tin het na chong le ho gut nei na pa hi ka mun na phama ma jinge chong le lalam kai la jong na pang jin na lamin na him liu jin kan mu jin na pa chat no ma jin ele na jang master jang ros a chei na pending bible chang in siming kati a chei na pending bible chang in siming kating nang ho oneness belief ta dung zu ya ki hil na to i to na i ta banga na in la yu ham ga ngain lang zon le kha thot ni na pa hina bung kha chang som na pe ni simai ri ti na sei koi hi le pa le chapa hi chi twil chu pulowa na hingu wa chu ahunga ile na inwa hun sa hi win lang kamphan jong ane ho hi ben ti cho pa le chapa adi chu pem ti tingal alhang pia thu na ko thu pen chu Father Son Holy Spirit hichi God had in 3 person hichi three lo hi hin pulo o ma hele kam dam on name in ho hi wala nei na jong lu sai ve ti pa hi ipi to isu be du da ram zan ipi tin understand ne niam chi pe ni ke ho gil na le ke ho la da na so Trinitarian belief for him hi ta banga oneness belief Trinity chung changa pa cha pa le lagaw thing hi chi ho chang si physically distinct person hi dan he thailo hi ina jong lu sa da welang kamphan jong ho in ti kan hi ho ta khana Bible sa yum cho hi chi pe anang ho chunga cho ai ho chunga cho cho bol de ka ti na hi lo Bible ni ta bang kam chang pau kha thoi ya chu EPT understanding na bol dam chi nge lai ka ran siang tna asis ke pom da ne apa cha tile thagaw thing ka num lo tu nin wa lu sai ven ti hi chi thu hil tu pi hi lai ke la dan cha apa cha ta thagaw thing tu ji su hi ti ke la na hi jong la ji su thu hil lo wa ji su ta pathen thu ji su thu ta ki tu lo wa ama hin na thu pi hil ta ki tu lo wa ma le ama ho chu ni ke ho aji chu Genesis ki pa na
malaki kika aku juda te patin ko patin khat se bu hinna hichi patin khat se ho pa patin khat se kichi sana ho tu ten jong he tu khat pan ja ki phunga he hichi patin khat se ang tu zen juda te patin ang tu zen tel te nang la ke patin hu hi pha na chu zen juda te patin chi za ya zen tel te patin chi za yam ti la ama ho za chi za he ho za ham ti chu aya le juda te patin Jehovah chu gentle te patin Jesu ya chu ama chu hi chi chu patin hi na cham ki ma hung patin hi na hung a ka koi lo patin chapa hi na mi him hi na normal mi him hi na mi him 100% human binga he ahung he ti hi ke ho pom dan hi chu hi chi ahung na pa chu ga se leng min angai hon he thim te ninga patin chu lagao hi tan pathian chu lagao hi chi lagao chu meri oi sunga hung lu na ahung lu lagao chun ta sa cha han sim ja chu kolesa bung ni sang ko na hi chi ta sa sunga chun pathian cham kim hi na o ma hi ti chu kolesa bung ni sang ko chi mu na ida chu ta sa hung po do na pa chu chapa ki tin hi chi chapa ta sunga chu pathian cham kim hi na chenga ya chu mi hem cham kim na pathian cham kim hi na ya chu pa to chapa to hi chi chapa pa hi na le chapa hi na title chu na hichi chu Jesu hi ti ke ho pom dan hi chi Jesu tu hil ta chan wa Jesu Bible ta ki kal wa thu se au ma ne in jong du sa hi pathian thu chu pathian thu hi chi du ya pathian thu lo ma le bo chen ne in wa ki loi pi wa ho pi win lang pathian tu to ko an chi ke wa la da ke sa na ho chen ani nya no we ke ba me zang kan pa chamo mo nge kan pa chamo mo nge ta ni nge tun ha jna ta sanna ka do in na UPC believe that na Pentecostal faith ai ipana ki khai dan pa hi cha tharam na pa hi phong don ka ti in aki dong zo si nang mai he thei chanin na don bu theng ke pa ma jing ai le Pentecostal church chu adi pen le ai pening asna pamai ta Pentecostal church kalwala hi thuil hengdi le chun koite thuil hin heng dem Pentecostal ke o bung ke la chude heldi lading le SDA ho Adventist ho no thi le ka la ding na kati na je chu ho kati na je chu ka tua he aki fight ke pe no ho bu hi ke fight pathian tua ki fighting le ho bu ke fight ke pe du te na chu lung thiang se la ka sei ni na pathian thun wang gam chung cha dil chung cha han lang pathian ja ki fight di le ho ke fight ke fight ke pe du sidang hin hu in ka ke kom wa asei le sermon hu hin na du thu se yang le iti chun chon pa ti bo ki hil win hu hin na thu mu mal na ki ko win na apa tam si tam itin na mun chu het china Bible proof ngam hi ngai ka sa i cho mu mal he thei lo mi hem tam taw min ja chu UP so wang Sunday school ang pathin khat a hi na Bible chang ka ki la teng la baptisma hung po na diong baptisma koi bol ham Jesu mina hin tem Bible chang sang chapang kisan ki bai ha sa pathin khan hi na hi chu juda te pathin izaja gentle te pathin izan ham so cha polin pathin chu juda te adinga bu ham hilowe gentle te pathin jong hi tin gentle juda te pathin chu izan le gentle te pathin jam ti hi chapang ne wa pana ki him khoi ta Sunday school ki ho pa to ka chapang ki tonga le pathin izan ham ki la khan ni koi na baptisma chana Jesu mina te bunga chang izan ham ti chen gya chu khoi ta ki hil la chapang chu na ichan gya ki hil ama ho doctrine danga he ata sen now chapang ho ata sen na mumal thelo ti ka sei do no min adi ya cho di pe ni ka ti na man hi na jong le adi pe na he pa proof ngam hi ngai ka alo thelo chu ai di dor ma chu ai le na jang koi thil na ngai pe nang no ho Pentecostal church speak la da koi thil na ngai pe nang khat be highlight him bolti ke thil ka Pentecostal church ka ngai pen hilai Mizoram la hi ke ga ngai hi panglin sang la sol cha ho Trinity chung chang sei ho sol cha ho ki gu Trinity chung chang ho a sei khom ju khat in Trinity pan sat na sia khan ta ko pai ta Trinity chung chang ku lo cho pathin tu ku na ho ka kati chu speaker koi na ngai sang penam kati speaker ka ngai sang he speaker ka ga ngai sang pen ti pen he thei
ก็ไฮไลท์ทั้งลินสร้างผู้หญิงที่ด้านเฮโอเคอีปีมีหำทั้งลินซังซุอีปีมีหำกังที่หำมิโซนะอ๋ออภัยไอ้แหละ advantage ลาฮี advantage ฮีอีปี point เป็นอัน reject หำ point นี้ตะบังอินเซดpoint นี้เป็นก็ reject นั่นเป็น advantage นั่งทุเสยองเฮรูปมาเห็นไกลเกะกับเปานมจีปุ่นเดี๋ยวอีปาวาเล Bible สังขัดเลนี่ตัวอันตูดามีที่หุยเงกับเปานมจีจะจะเฟซอากิหูปานมก็สะจนหลังขณะตาเสนออจิตุตาสะโดลาจะคุยมาจากกิโฮอุมปุนอีกิโฮนะอีปอมเทโอโลจีปาโยจูเทโอโลจีปาโยกิเสียกินาสาหินตาสลัมปังกิโฮอีมาจากอุมปุนนะเวลากับเอโฮหิลุงเนียวเตน Bible สังขัดจะหัดลุงต้องกิตูโลคาเลหอยไลน์นั้นอะไรนั้นปวนมีtasan na pa ji EP ya EP se go na e tasan hil chin diam ti pa ji talawa ama lungyal da kitulo mena thumo se yung vitamin tin na he cho ni leo ka ti ka du ni ka dei kin aje cho to SD advantage so no ho ae nang tu se yung wan gam chung cha na se le kil cho thi na thi chung ha ho na se pha dong ka pa chum pi ma mang chong ka ha ngai nang sermon ho na tu se ho me kil chung chang ti ho kan ho chung chang ka loi nun jong zan hang chun angai jin nang si ga ai mu kumin ai mu kun pa ja ka tha pi hin na ka loi nu ti ti na ya chu aji chu min thi asia le til palai ko pi na hila ka reject no na pen ta cha le apa cha lagau thi ma baptist to patchen trinity ti pa wang ka bil ko to ki to lo ka reject no pen trinity sa na pom leo pom ta wo alang khanin Trinity pom mena sa pa sa lagaw tinga baptisma itina bol go Trinity ng Jesus na bol ngai oneness ng Jesus na bol ngai yesu Pentecost na pakai dan tum pa Jerusalem pakai se ki dang le chichu Trinity pom lang oneness pom lang ihung pon do ne ilado an de chichu hi Trinity pom mena sa pa sa lagaw tinga bol te di na hi pu in anin bol na pa Bible la pa bol de ka de Trinity oneness pom le pom lo pa tu baptist bol ne tu Jesus min hiti ikasay do ano min tun na so ki pa me ti so point na hin sai ki pa mama jing mi yo sin he chin su ke do kin mama jingin ai le jang a chaina lang dingin hita banga friendly constructive discussion sharing faith about la sharing differences ki to hi hita banga ke ulim hi anup na ne na hi le anup theina lampang ta hin viewer ho ko ma jong nang ma experience sharing lang hita banga hi nai to wai ke khom jing theni de wen aphat chum na hin sharing lang na dei na jong se na dei mo na jong in se le jong ke pa min te chei na ding he chi pathen thu ta san na thu ke ulim na ta san na za chum ke ulim na hi lang khat ken chi ka de yin apha ka san hoi yong ka san aji chu pathen thu se ne ding mo mong mai cham chu la ki mai cham chula ki kop theilu mai thi ta hin jong le pathen thu ta san dan thu hi se ne ding hin platform hi eo nam sung jong khat nei le ti ka dei ma yengin aje chu advantage lang KBC lang ECN lang UPC lang ko jong ta san dan se khom ne platform hi khat hi ki nei do theile live ading ti ka dei ma jeng aje ki dei le angai la tu tam ta dinga mi hin pathen thu lam panga dinga mu saw ne tam ta ni ti ka gel do ni je che ho pathin pula mai ni lo ma jeng ti ka sei do no mi tu na pa na e ho nam bi ku ki te cha te pathin thula mai lo ma yang chu min pathin ho dan le e ho pathin ho dan no a ki ma jeng ji je chun pathin thula mai lo ma yang je chun ne ka platform se na pathin thu lam pa ngai sa te lang platform te lang chan platform cha pathin thu ta san dan thu ki sei ko man lang ma ta san dan ho share ki bol tu nang ki chun ni vetting in public vetting in share pathin thu ahin kinila kinading ti nei le ta san dan share ki bol ke sei ko men lang platform ti chun hin ko ki mang le nam su khan tu nan vai ho min de ti ka de ka ngai tu nei chiong jung river tu na river so ko ma ka sei do ndom pen ta chi ha le ke thu se yong chu adi eti hin lang koi ti se yong chu adi eti na hin nong le hi chi pathin thu hi ka tu se hi pathin thwa mong nam ti hi Bible ani na hol pi ti ka de ma yengin je chu sol cha bung som la sigi na ga be na le sol cha pol to sai lasta pathin thu se na cha chun Thessalonica mi te
sa ngin ama ho cho phajawin thu sei ho chu ki pa na thu pa cha sangwin a hin la ki chi thu ki sei chu hin na ta ta nam tin pathin le ka bu a hol ji wi atli banga cha hin na ti ta ta hi nam ti banga chu sol cha bung som la sigi na chane vele tin hi cha chun pa mi ti sei ho hin na ta ta nam ti i khai ki na zo ka sei ba bang phalla in he ni chu phalla wa ti sai to ji di we ti tun la reverse ko ma ka sei do na ka vai tha na num pen ta cha he ki pa ke pam be se jinge tun la viewer hozo sile mi pi zo singai theidinga pu zang ros master zang ros comedian and actor chuting ta le sa ku thu dola jong ta san thu dola kinep pium ta pentecostal faith akona amana ta san noin share hi mi yo sim phat chum video kinem in ya tun ha phat iman kho mo hi a phat na zo pathi lo pi ki phon na zo ong hen lang differences ho ki ba lo no tam ta akona hi ipm ti ki sui to theida pathin thu lunglut na net si to theina mi yo si nei su ke theni lang pi chi ngai to in ita san chu bible su ke ichi bible dong zui ta chu EPT construction discussion constructive ta EPT build up ikibol tuwa adi lo lai chu EPT ki su du tuwa adi ai jong EPT ikito sa do di ham ti oi isei khom jing thei di ti tu nya katip na nom nei ve religious talk ai lo le fake chung chang discussion hi phat le very sensitive jinga e bi ha I chota bang mo nga hi e bi ha ki kumnom lo jing Christian ko kiti hi na lien ta in open ta pathin thui sei khom diu hi e odan thil phai ti so ka sei do nom in second Peter bung thum chang son lo nga long chu simai le always be ready and available ti tabang pathin tun kitchen tan sayin ready to defend bantale apologetic pathin thu lampang ai kitchen ta idin khom su ke thei le ita sanati he chin thei dingai pathin e ko na oi I chadin gi gu so ke even puzang ros ki pam mama jingi pat kit aban kit ding le pathin phat pai pi wai le phat le me pi wai le kyo na thei pha yong na kyo ki ti even jong le phat dang danga jong mi dang ho tong phat iman kom kit thei ki taw pi to jing ti we